Music Awards Artist of the Year, Stoneboy. Enti ene ye de be ma star bia bi wa ya de opon ho modern. De bia machiri boko agena de. Ene wo de ko. Ti yero ho mu nyina mo ya de adom to fon bebre wo ho. Minim se wo mre so, mre no so a na ye de. Na so. Na ho no mesha da ba ho na mom we Telecel Ghana Music Awards no efri ho no mo na mo amoni tua so. Say ye mammy no ejina kono e will be mine so Afronita and Abigail Ahosepe. That's what some as I simple as a flexible beer Jonas betting me as you ma betting me as it's not like that. But I was almost say we are home your more home. No my jina was and cocoa be and comedy face. Ka omu memukura or my be one comum. Ahosepe. Enti third place and womunyai womo etoso miensa British Got Talent 2024 Afronita ne Abigail womo toso miensa oma yade ne yankwa study adwumade no proud of you guys my yade any no mo yesay mo be ka first three ho na what third position yeni se nyame yadom na nkwa hoden wo ho no mo a the next one another oh mo kokra no bi omutime na me hwesa nka to me be ma me o performance ne kakra so no nkrofo hu o Afronita ne Abigail ne ye kan mo ye hwan obi up to now kra no o mu nim ne o mo ye o mo sa na me nim Afronita no so ye kura wo ye no apagya Abigail am so wasa ma ne mu aye hanti no wo ye ne vem no obokwabra ne ko ho na me say wo hwiri say wo wi a wo sa timi pagya ni pasa Tommy kama ye performance bi asa nke beboa na say ya Tommy edwuma na clearly no enti no their course over the weekend and so am there me say by the time baby no na wa maye Afronita ne Abigail sane so ebi na back to their bar ya my Ghana mu Telecel Ghana Music Awards no so weekend mu so ene entade de ehu bia ba yemra dwumadie no ankasa so na see before I hear crowning is gospel song of the year ni ade no be performing e wo dwumade no ase na wonim de na see so otimi ye na wa ye chese to say spirit no ewura wo inner self ewura wo mu ma wa wotenka wan hwe bi mboa kompo be 4:30 o e so saba na wa dakora Adom TV Ahosepe ye de be bro ye nkwohye na see perform no intro no nkwa ya adimu o de be ma style BAB de course no na me de na see eto nchen na me sa bowura mu nkwohwe de kem promise so yam say this year mo me de agrokra o ara say din na sesa be Telecel no ntina say bibia ye shonko no oh kem promise so ama me de agro ho ono so ni intro ne sa de wo wura mu ne nwom no hawa wo ya de Oya dear me de ma yenkore can promise dear also editor for ayankasa mama no mama yehu sampa edin na sesa wogina nsuo mu no bi busa se do mu ho na nsuo ne da na he no we ne ka ne se art that's why ya dear no enye de bia one way style enti sanyum no kra na wonte kra wo busa ho question wade no enti e dey ya wo beka ho asem ba akomienu oh Telecel Ghana Music Awards mo ya DS de ye di be chese na ne yanim sa nka akoda ehu we ya nka enye enough be he Mr. Drew so the performance also the maya na dwono oh mu ye too much enti na nkofo ye say ayi artist of the year no wonder wow Adom pa artist of the year omo no mugu ho na nya bete me enkohwe Mr. Drew so do the bar stage ene wow better shock kohwe bra enti Mr. Drew so the performance no na this year no so na white ana as so far white nko oh my too much now why the artist of the year this year. Oh wow. Bibia ye je. On say bloggers o munya hwenka. Because Bibia is on point, everything is on point. Kim Paluta artist new artist Mr. Onya artist of the year somebody dey ampacho. We a new artist
of the year. According to why King Paluta Kumasi for ye. Oh nyame ne mrepa enti ne dia mfaba udie wo ma wonsabeka this a wawu udie nyabotre merade system no nyabotre rush no on enim de enti a he Kempaluta onso waka wa bre nzo he ne wa shefufu ye we na nka onya kofi kinata de no ma na ho ne fantene na ya mintime nkanka but chako no so ne ba no wa hye white what ase Kempaluta, new artist of the year. Nyabotre merade wate umre no so a ebe shock you obi ya tude nyabotre na edin mum o twen na nya easy sa tuza ade na ahopapa ya na no odene o de ba ha na si ha wonwunan nenso okesie ade obeti asimu no musa ne manyina asesa no asofu preaching ya o kan o se sometimes kokonsa bi wo ho no ma ya na eye udi kokonsa na ma obi ehu sampa nyame ye kese ese hwe na maami we ba ya no ne nam ha ne nne ogina tv no so saa no so on sa kokonsa we say ye hye nyame ani monyam kokonsa bi wo ho a ya na ye nya de utwitwa obi na ntini ne de yi obi adie ne de ho eno de nye ba de ka ma obi ehu say na se we kura atumi aye de ne am so metimi aye so ate ase ti Kempaluta ono no na ye wie ye no this year, I don't know, but my organizers, my idea, and artists know so my idea, audience know so my idea. My idea. Me Panama maybe ana, and I'm on for red carpet so. I'm saying this year, I'm before red carpet. Me Panama, na me Adom near one come this year, I'm a fasubi. I'm a see a changata deno. Said any tin, I say me be to be sad. My yetire me nkoye bibi e be sem se de ohum ya migina hoyi da bi sa mo nka me ho asem se me ye bibi hu because na afie iboko de maka cho se nya boko kra wonti me nya hwe so ate ase ne ewie ye no seniors the legends omo so ba be performing na e de me fe ne se wo mo kan bo mu no mo ye performance no chia me kwa me nie Reggie Rockstone nie Maze Bell nie stage no kwakwa hwe omo bra na wan se odo wo ho nipa nyina ka wo hu bom performing na ese woni so ka hye ye hwemra wo manyimu na ye de mo call London so ko hwe Afronita no eni die mu a ma me fa won si he se wani age ti se wa hu ke kanaba sore kwa adwume enu wan ka se nsuo toyo enu wan ka se na ye dwume lai me lecturer bi nsuo ne tokra no na mu aba na student ye nu ho se wotimu say Americana no a nsuo ne to no a ye si dua bebu nti ye te kakra no wote dan ni mu mesiro mfa bibia nyi ho ano sore na kwa adwuma sore ma me fancy ha komo bebre wo kire ye ntena se na fe ye nto no so mo fidie no nkoso na Adom TV bi say wazo ye ye da se no mre no wadaje ade fam ye share live on Facebook/Adom TV Extra. Say Go TV a baby obedru bia 119 DSTV so 280 and YouTube search Adom TV tube yo ho midide fia amankwa tamaklo sister Sunday be o ye guy me chia one of ye kwaba